حال غزه وهاي روشة داوي وهاي تماشوان نيجاه بسدان بلكي بحزران ترس او ترينكو آليكاري تدانا لبندينكو دريبه به و درباس غزه ببن نبالي İsrail بقصدي و بالزاناي نايلك و دري ببكرم بگومان tabi İsrail ne lgor agrbesti tevdigera li ser soza xwana sekine li acizi ji devam dike li dünyaya ji hakikaten dünya vicdana dünyaya rabu serpiya embejin jiber ku ev hoviti vahşeta İsrail'e edi giyişt her deri dünyaya her çıka siyasete dünyaya xwaker u lal bikeji vicdana dünyaya rabu serpiya ben yerin hiç devam dike protestoyu nedije İsrail'e listevra merdine jibo Filistin o Gazze çalakiya pişkiriye atkirin o 2000 velati bu organizasyona şaredariye kombun lidije erişeni İsrail'e hovmeşiyan xwa peşandiran jibo azadiya Filistin o Gazze denge xwebelenkir. لدجی ظلم و زورداریا اسرائیل خرکر مسلمان بدنگ نامینه. ji çaraliyên dünyayê bertek tên nîşanda. Li stêwra Mêrdînê jî jin, mêr û zarok ji bo Filîstin û Xezeyê meşiyan. Zêdetirî 2000 welatî bi pêşengiya şarêdariyê li hev kom bûn û li dijî êrişên İsraîlê meşiyan. بو ديكا جبو بابا جبو وان بتشيكا ام حمى برقة حرينة خدي وان يوق بك ان شاء الله خدي ما نهيلة وان زاروكا وان بتشيكا نهيلة ان شاء الله خدي اسرائيل يوق بك ان شاء الله جبو خاطر حلقة فلسطين ومسلمانية وتمامة وكما عم بمشي ام مسلمان ام مسلماتيت خوازين ام يكيتيت خوازين تم دايم قوطا خدي ام مسلمان ام بهبربن وين استمع يكبا قوطا ما يكبا خو پیشاندران ji bo azadiya Xezeyê dengê xwe bilind kir û İsraîla hov şermezar kir. Serokê dadgeha Makezagonê Kadir Özkaya got tiştên li Xezeyê qewmîn di dîroka însaniyetê de bû rûreşeke pir mezin. Özkaya